Pozdravimo prvo kategoriju izvorno pučku, odnosno djevojke, žene, majke, kraljice, tako su i rekli da kažemo, a to su Kut Dangubice, Kuterevo, ženska vokalna skupina. Dobro večer, izvorno. One će nam izvesti pjesme u programu kolegice Odžupanj Vraže, Sve se kunem i proklinjem, sinoć mi je dolazio jedan. Voditelj je Matej Šporić. Očupani vraže
Sinoć mi je dolazio jedan, sinoć mi je dolazio jedan. Popio ode, laku noć i ode, laku noć i ode, popio ode, laku noć i ode. Misliš, diko, da me neće niko, da me neće niko, misliš, diko, da me neće niko. Moj golube, dvojica me ljube, dvojica me ljube, moj golube, dvojica me ljube. Kad zapivam i malo zažmirim, i malo zažmirim, kad zapivam i malo zažmirim. U dvojice srce uznemirim, srce uznemirim, u dvojice srce uznemirim. Evo došle zapivati sada, zapivati sada, evo došle zapivati sada. Kuterevo selo vas pozdravlja, selo vas pozdravlja, Kuterevo selo vas pozdravlja. Hvala lijepo ženskoj vokalnoj skupini Kulturno-umjetničkog društva Dangubice Kutereva.